Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma. Ruthanju rwa gucenjia tabia. Cenjia tabia kona nuki ndenda kuri kiboko muno antu bendete kwandika ari banyomba wego nuwite nkona weri kimgia muno kam bandike mwara nyomba lakini mwara nyomba rira wa mwandika wamwethie kibuchu ugatwika na iyo aririra untu wake wenka atikurira aramethania bukurira ende ya kurigania kabisa wego wandikite mwara nyomba ya kurigaria ari bonthe nyombenu wai mwara munini ari bathatu mwari ngongo kasi nyakwa ngajire na manyuko yangwa bakinya wathi kweria uria ngo chende no kaiga kiraeni mwara wera abura yani ngo ande ni utienda go ubura rewa ukienda kweria ngo chiaku ubura wengwa uria wachiga kiraeni au mwara wera akabura chenja tabia tia kwenda we ngwino chende ni private na chiena ruko mwara weke go agechibura no woti kumuthia aki chenja tabia ngo chakubura wenka na wengwa no ntigo otomerete na chiena rukoro thugumono chenja tabia na bounibu na kamutugo kega agucenja tabia na urungaru wonekane nterere jonde gucenja tabia na Frank Kabete. Cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki